A dok drugi formiraju vlast, izborni pobjednik Zlatko Lagumdžija je nakon konzultativnog sastanka o konstituiranju zastupničkog doma državnog parlamenta vrijeđao novinare u stilu kako to godinama radi Milorad Dodik. Odgovarajući na novinarska pitanja, lider SDP-a je izvrijeđao novinarku BHT-a jer mu je postavila pitanje o aferi Reket i istrazi koju tužiteljstvo vodi protiv čelnika SDP-a. Evo kako je sve izgledalo. Može li istraga tužilaštva Bosne i Hercegovine u aferi Reket pomutiti odnose u SDP-u? Ne, mislim, vi kod radite za TV1 ili neku takvu sličnu, Za BHT. čudi me. Znači, vi ste postali filijala TV1, pa ništa, to je stvar koja je stara, prežvakavana toliko puta, da uopšte ne vidim što bi vas to interesovalo. Kad je jasno... Gdje ste to? Daj, pa nemojte biti smiješni. Šef, Kofer i Bošnjački institut. Pa je ova Senat Pečen podučavao ili neko drugi, ne razumijem. Ne, apsolutno ne. Pa ne znam, onda razgovarajte s onim ko vas je to podučio. Ja vas pitam. Ima li još pitanja? Nije teško zaključiti čemu Lagumdžina nervoza i strah, ali je pravo pitanje zašto mu smeta TV1 koja samo traga za istinom. Pitanje je sada može li s ovom teškom hipotekom šef SDP-a biti jedan od ključnih faktora nove vlasti i samostalno, bez opasnosti da bude ucijenjen, donositi sudbonosne odluke za državu Bosnu i Hercegovinu u predstojećem procesu ustavnih promjena. Zlatko Lagumdžija obvezan je dati odgovore na ova pitanja i to javnost od njega očekuje, pogotovo birači koji su mu dali povjerenje na proteklim izborima.